Nginkosi ekuhluphekeni kwami nasekushayekeni kwami kwake kwaba khona isandla sesithathu esayenza ukuthi impilo yami ibe impumelelo. Ezinye zezinto uya-invest empilweni ka-investela wena kodwa u-investela uhambo lwakho ukuthi ngelinye ilanga uma selingasekho bathi siyakhumbula ukuthi kukhona abantu abakhe baba abantu empilweni yethu. Ezinye zezinto nje khona abantu angeke sibasize namhlanje ngenxa yempatho esayithola kubazali babo nkathi besebenza kahle thina simtula. Ngoba impilo la kusemhlabeni la siphila khona kusemhlabeni. Ungaphile sengathi impilo iphathele wena konke kwenzeka ngendlela yakho. Ezinye zezinto ozenzayo uzenzela ngisho nezalo yakho. Ukuthi ngelinye ilanga ingane zakho ziyontula bakhona abantu abangayisiza uma bekhumbula impatho yabazali bazo. Amen ngomizwa. Ngesizwe isikhathi ke bazalwane isikhathi sesihambile masuka la semathuneni ngicela nje ufunda ivesi elilodwa sikhulume nabazalwane ngeke sikhulume ngogogo siyabonga uNkulunkulu ngokuphila kwakhe uNkulunkulu usiboleke yena into engiyazi iyodwa ukuthi uNkulunkulu akachemena umuntu ngaliya kwezweni laka akachemena umuntu siyabonga omamnyoka MC abezalwane uNkulunkulu akachemena umuntu ngalezweni laka ngihlala ngisho mina mfundisi ukuthi inkathi ayikho into engithinta njalo mangibuka umngcwabo wesilo inkathi sesambile kwakunyakaza ikhezekeni yonke ngasho ngenhliziyo encane uNkulunkulu uyabuthenga ubuso bomuntu lo ngabe usezulwini kuya ngokuthi ngale uNkulunkulu akamenza onesona bemsulwa nandawo ukuthandwa ubani gama lakho ngale ezweni lakhe siyamchemena umuntu akusho nepassage okhamukungena ngale siyangakhona phila kulomhlaba lo konke kuyize khona umhlaba esiyakuona oqala siyabona yithuna la ngeke khona silenda noma ama-hips namakhefu omnyama lo xebezela yithuna nje impawu zokuthi masiqeda siyethuneni akuko sidudla khona umkhaba nesibeke ne-bright pack ethuneni lasiqala khona masivukela lapho siyakomunye umhlaba la khona okhulumayo ekhuluma wena uwenza kodwa uyathanda noma uthandi la khona wena lento yakho ukuthi beyokhuluma beze beqeda ngeke ngiyenze engeke kusesebenza oyo obewulalele ukwenza ungathandi abaphuzayo nababhemayo beyophuza bangasabuthanda utshwala abajolayo beyojola ngokusemthethweni ezweni esiyakulona abakhala kulo mhlaba beyoduduzwa khona ithi ibhayibheli uNkulunkulu uyobekhona phakathi kwabo yena engumduduzi uqobo lwabo isibani selanga soba singasafunakali ngoba yena uqobo uyoba ngokukhanya kwabo ithi ibhayibheli akulamba nokoma kukho ezweni esiyakulona besiqeda ukuphila kulo mhlaba. Amen. So, masima indaba kaJesu siyona indaba yokuzamazamanga ngoba manje sesandelwa abantu kulezi insuku mfundisi wonke umuntu uyakholwa. Abaphethe intambo bayakholwa. Abaphethe ifaselina bayakholwa. Abaphethe inyanga bayakholwa. Abahamba bathandaza wonke umuntu uyakholwa. Wonke umuntu uyakholwa. Masathi umuntu thina sazalele enkolweni. Yantela kusonke kuzalelwa. Come on. Sifa indaba khona sona ifa. Kungaka ayikho ingane encane ekholwayo, encane enganazinto. Ukholwa kungamadecision. Uya-decide ukholwa. Ukuze ulahlekelwa esinqumeni sakho owakhetha ukuthi angeke. Yabona abantu mkhulu inkathi ubaba ekusela. Iqiniso nje akasuka wamtshela kodwa ngiyazi uke wamtshela ukuthi wonke wedwa njalo. Uthi njalo wonke wedwa njalo. Isizathu sokuthi wayendaphela wayekhona ngoba wathi sathi kuzo zonke insizwa zendawo thanda nansizwa. So yahleli khona manje noma kwasakunetha unethiswa iy'nqumo zakho. Umuntu uyajabula ujajuliswa iy'nqumo zakho. Usakumbuka kabi ngathi angiyafunda. Asifundele ivesi. Ivesi elilodwa uma 127 verse 1. Verse 1. Sithandazeni siyadlusa amazweni dluza kakhulu. Engikwazi ngomshana ukuthi strong kakhulu. Amen. Yeah, haleluya kakhulu siyamazi. uNkulunkulu kangigcine ahambe nani emzimeni akho konke niyohlangabezana nakho. Ngoba impilo uhambo. Uhambo nje emhlabeni usiyahamba la emhlabeni. Amen. La siphila khona emhlabeni la khona uthola sifundela la siphila khona emhlabeni indawo yodwa
la khona umuntu unenqumo zakhe umuntu uphila indlela athanda ngayo yebo Dlokovu zonke izibusiso zivela kuJehova. all right Uma uJehova engayakhile basebenzela ize abayakhayo. okay as-underline la before qedela kunezinto eziwuthula obhalayo uveza uJehova ongumakhi bese laba ke abaxova udaka abaveza bayisebenzi ne uJehova uyena owakhayo lokho lokwenzayo uyisebenzi nje okune possibility uma uqeda ukusebenza ungakhokhelwa ngoba lo omxovela udaka akakhi Yo. futhi uphinde bese enkingeni ukuthi uxova udaka angakutshelanga lokumele akhe ukuthi xova amabhala amangakuwena uyisebenzi umakhi uNkulunkulu so ke ekuxoveni kwakho udaka nokushikila kwakho uqaphela ukuthi lo owakhayo uwakha yini ngoba uyena okutshelayo ukuthi ngidinga ini nani okakheni kwakho wena uyisebenzi nje so uthi obhalayo uma uJehova angayakhi laba bashikilayo lesibabona beshikila umshikilo wabo bonke abawenza yize Uma uJehova engalondolozi umuntu umlindi wawo ulinde ize. Okwesibili uveza uNkulunkulu ongumlondolozi bese aveza umuntu ongumlindi okwesibili uDavida uveza uJehova engumlondolozi womuzi bese laba baphethe ibhamu labo babona awonogada akuno possibility ukuthi ekutheleni uJehova akawulondanga umuzi abaphethe ibhamu kuphatha kwabo ibhamu akubasizi ngalutho. Waste of time. Can you amen? Amen. Oh, amen, amen. Amen. Kalushana kwale ekhaya sesiyathandaza ukuthi empilweni la emhlabeni siphila khona wonke phela ukuthi into oyenzayo uNkulunkulu uyayakha yini noma uya-approve yini ngoba uyena owakhayo ngoba umthimkhulu mhla uvuma nobaba kwakumele kwa-approve yena ukuthi umshado wakho wakhiwe yini ngoba imishado ayikhona uNkulunkulu angayakhanga bakhala imini nobusuku ngoba bayikhandela bazenzele abanye abalanda olwandle abanye abalanda amathandazi ubona ukuthi lo mshado lo awakhiwanga nguNkulunkulu bayikhandele bona bayisebenzi uma uJehova ekwakheni kwento yena angayakhi laba abasebenzayo basebenzela ize khona abantu abahle ebuhleni bakhe kanti uNkulunkulu angekho ebuhleni maningobazalwane manifika ngisho ukuthi wow when God gives you beauty without the private parts sakade mose uNkulunkulu akunika ingqondo akunika zobuhle ingqondo ingekho izinto zangasese ziyahlukumezeka khona abantu abasebenzisa ubuhle babo ukuhlukumeza umzimba wabo ngoba njalo uma wakhe wayenza into uJehova angayi-approve okwenzayo kuyize ngasePitoli mina ekhaya ngasePitoli mina khona imizi engiyaziyo yayinhle yayiright bebelisambane likaPondo uthola ukuthi ekuhambeni kwabo nesekwakheni kwabo nokusekusebenzeni kwabo uJehova akasiyona ingxenye yalento abayenzayo namhlanje leyo mizi kungene iy'nkukhu ney'nkomo iy'moto zakhona zihlele phezu kwayithina ngoba uJehova angayekhaya uma ngaqaleka kuye phansi wathi avonayo zizobhidlika akunandaba ukuthi bhidlika emveni komnyaka engakane uJehova akayakhaya uma uJehova akayakhaya Yo. manini kakasenza lento sikubuyise eduzane soyizwa kahle bakuthi umkhulu angithi unelicense lokhu ukuthi unelicense lokusethi laba bakunikeza ilicense ba-appruvile ukuthi wena umshayeli manje umbuzo wami ukuthi yini into ekwenza ukuthi ungene emotweni baka-appruvile ukuthi umshayeli ubophe ibhandi Yo. okusho ukuthi for the fact ukuthi wena u-approve ukuthi umshayeli kodwa ubophe ibhandi awuzethembi ngento abakutshela ngayo Sure. Sure. Come on.
So kungakho ke bebhala uSolomon athi ke womethemba uJehova umazisa zonke indlela zakho unganciki kokwakuqonda. Amen. Amen. Kunabantu abebesebenza kahle bangathinto bangatshelwa. Uthola ukuthi yonke into ayenzayo uyimela akatshela umuntu akakhuzwa. Namhlanje abalutho bo anti bale ndaweni namhlanje brother bale ndaweni obhuti bendawo namhlanje ngoba into uNkulunkulu noma ngathi uyenza ini uJehova angekho kule nto oyenzayo ngiyakutshela noma ngathiwa yini isho inyanga siyakutshela mina ngisaba inyanga ungathathi kancane ngisaba inyanga mina noma ngathi uwehla wenye ukuhamba inyanga uJehova ngayaphuva ngiyakutshela uyogoba umise kwesikela umi kanje ngeke lutho abantu abahlupheka njengahamba inyanga ekuyiphawu uJehova akekho kuleyo uJehova akayakho abayakhayo njoba ingaka lendlu njoba ingaka lendlu aqeda ukuyakha lendlu umuntu ungathatha 50,000 aqeda ethenga intambo ka5 rand impawu zothi uJehova Sure. Intambo ka5 rand ebophela mina njoba ungakwisithudla kangaka njoba ungakwisithudla kangaka unenkanjana ka5 rand ebophoka lothi ibambe wena inkanjana ka5 rand uyiginyana impilo kona namantombazane nikahle nabalipsi namakhefa kunomzimba uJehova angekho emzimbeni wakho ngiyacela uyocasulwa ngekhefa yakho ukuthi ngathi seyehle kakhulu ngathi seyiphezulu kakhulu ngoba into yakhiwa uJehova Kancabu waswayini ukuthi abantu baqala amabandla abantu bakhoza uNkulunkulu jikijiki usengenyoko engekho uNkulunkulu kwaseqaleni ngoba into engaqalwanga uye ayiphethwa na uye. Thane amen. Kunenishikila kangaka wena yabona abanye la into uNkulunkulu wangayi-approve ngiyakutshela indawo abanye nje imishado iphenduka iyiqalekiso abanye khona abantu mase ake sibe honest nje ake sibe honest awufuna ubela kweyintombi ngatshathi mina lento lenyaka ngiyifake kuyona sengingenele engane vele uSimakade wayengekho eqale ngoba lithi iBhayibheli okuvela kuJehova usizo sikaNkulunkulu asilengezeli usizi ayeke into ekhalisa inyembezi ayivela kuyena uNkulunkulu akakwazi ukusa ngomshado umhlale enyembezini isana ukuthi kwaseqaleni lihlangana phasi kwamaphala lihlangana eThekwini ukuthi uyofunda kanti uyemfaneni wangekho uJehova. uNkulunkulu engumakhe uNkulunkulu yakhe into yakhiwa wima kuze kube phakade lithi iBhayibheli kuyondlula umhlaba izulu nomhlaba kodwa izwi lakhe limile kuze kube phakade futhi abakhile kuye bafaniswa nentaba sesiyona abazamazane uma uyena waphrovile. Phela utshela lokhu ke kubuNkulunkulu yakugoka ngasekho seniyiphethe niyelawula kodwa noma yini eniyilawula niyenzayo uNkulunkulu engasona ingxenye yento bayemkhomba endaweni kulezi ingane lezi singamahlathi kwalete kuhamba ugogo bayiphatha ina kwazi ukuyiphathela kulo mhlaba esiphila kuwo lo awazi ukuyiphathela impilo la ngathi ixaka wena kunengxenye yomzimba kuongakwazi ukuyigeza bese uyiphathela impilo usakubuka ngabona khona ingxenye yomgcina angakazi kuyithinta kuzo akwazi ukuyiphathela impilo. That's why hlabela nathi uNkulunkulu ngicela ungiphathele impilo mangiphathela mina iyathuka uJehova. Manembazalwane yabona nje ake sikhulume iqiniso kunabantu abakha izindlu la bafaka ama-butler guard bafaka ama-alarm batshontsha kunjalo kunama-butler guard nama-alarm ngoba unogada mangekho londolozayo asho lutho unogada ekhona bakubhema i-CCTV kulala kunama-butler guard nangizwa libazalwane noma ngathi unamaleko wafaka phasi kwamakoluzana kwama-brick kwama-brick ukuthi imoto engatshontshwa khuleka uzoyitholela phasi kweyitina amasondo ahambile ngoba anogada noma bangagada kodwa umlondoloza engekho abakwazi ukulondoloza. Ucabanga ukuthi kwenziwa yini ukuthi izalukazi lezogogo thina ezalo lemakhaya ezithi emali iduma ezulu zithi akukhishwa abafana bafakwa orondweni lapha emnyango sithi sesibafakile abafana orondweni liduma ezulu kuthiwa wemzukulu vala amabhodwe
wemzukulu vala ibuko lingahleki nina izulu namazinyo ekuzwana kanti gogo laba basemnyanga abafana sebazoboyile usobala ukuthi noma ngabafana basemnyanga kodwa umlondolozi bangamlondile umuzi abafana bekhona emnyango hayi abafana bahlabele biza Hilo uJehova akalondolo uma uJehova. That's why we are to Paul mebhalela abazalwane baseKorinte athi yini inyanga sehlukanisa nothando lukaNkulunkulu masikhuluma ngothando lukaNkulunkulu sikhuluma ngoKristu osuke uNkulunkulu embatha umzimba waba umuntu ophila enyameni athi ubhala sayibona inkazimulo kaNkulunkulu lo uwehle ezulwini wakhulula ubuNkulunkulu waba yinyanga athi uma ke yena uKristu elile engakithi uma uKristu elile engakithi ngeke ungamelana nathi ya masithi siyaqala sitshela yena ngoba indaba okhona khona indoda ekade ishubela la izolo indaba okhona nawe uyayibona nje ukuthi noma ningathi nihlanganisa ihlangana ngoba ukade kuyanyangeni bakunika isimithi baqeda athi uNkulunkulu ekuthanda kuzokwenzeka noma ikuphi yayibona kodwa khona egcineni kukhona ngisho nenyanga ayingathi inyanga ngenyanga kufuneka befundise so kodwa ke uJehova engawakhe umuzi banini bazalwane mamnyoka empilweni kukhona abangane esondele eduze nabo abangaprofanga uNkulunkulu ibona ba-update izitha zabo ukuthi wenzani ubhisingani kuphi ngoba ubungani babo kwasekuqaleni uNkulunkulu akabaprofanga ukuthi lo umuntu ohambo lwakho kunahlobo labantu empilweni kumele uzwe inkosini ukuthi umuntu ohambo yini noma ikhamera ezi-update izitha zami ukuthi awufane empini ngisho nobungane bana nobungane bani boluhlangana ngamagama abanye abantu uJehova akekho kulobo bungane angeke nisafane ngoba nizwana ngamagama abanye abantu uJehova angayakhi into yakwayo angeke ukuthi wakha ini angeke ukuthi wakha umshado noma wakha ubudlelwane noma wakha wathi that you are preaching uNkulunkulu akayaprofana laba babhisa bakha leyo nto nabasebenzana leyo nto basebenzela ize Janina amen. Kunomama la sebagugela kusukela emncaneni babo bebeshikile abantu bashikilele ingane zabo. Esebenza agcina imali ukuthi ingane zakhe zibe nekusasa. Namhlanje hosikoteni bayihle bayiqeda imali umama kana lutho ingane zakhe ayifundile zonke ebhema inyawo. Kwabonakala ukuthi baseqhaleni nentetho wayizama uNkulunkulu akasazama involve. La kuyiphathela impilo. uNkulunkulu engekho. Noma ungambuka kabodi yangizwa. Wasimamaza indaba kaJesu kubantu bafuna into ayiphathekayo. Ayenzi senze baba umthi mkhulu ukuthi eIndia bakhanda isithombe, bakhanda uBuddha bamkhanda ngezandla zabo. Bamlinganisa bakhala bamkhulisa ikhanda, bamlinganisa bakade bampende, babekade bathi uNkulunkulu siyakhothama kuye. Akuyenzi senze. Ngiyabuza umbuzo mina. Wakwazwana sibonga ukuthi uma uzwana ewuyena oqala ekithi kwazwana yena oqala idlozi lakhe kwakungani Just yakho manje noba zakesona banesa akesikhulumeni ngogogo angazi lutho vele ugogo uyakhona noma akakhona sothi ngempela ugogo kube ngempela wayengamfuni ngempela uNkulunkulu engamfuni ngoba lamakhahla esilana amakhaka awufuni ngempela uNkulunkulu anenkani kabe abathi mina sikhona masefile lo makhahla masefile asonde sesikhulumela noNkulunkulu engamkhonzanga saphila hayi ngizohlala ngapho mfethu uyena sicalelayo laba bamphika besaphila athi kwantshela lento abasindiswa bantshela ngalento kholwa masafile usondeza kuNkulunkulu uNkulunkulu wakho nemshona Oza Josh mana bomthimkhulu wena engane zakho khona izinto engakwazi ukuzenzela zona saphila ngaza manje makuthiwa sithi ifuna iPhone 12 tshatha ngeke thatha mina 29000 ngeke ngikwazi ukuyikho masawufile bona ufuna indlela abuya khampanini ngale iPhone uma uJehova engawulondolozi awulondanga umuzi onokade baphethe ibhamu Wisdom lento abenza yini akulanda ukuthi ne driver license ibonke lapha
kwa traffic department bakaprofile ukuthi umshayeli sithola imoto ilali ibheke phezulu kusevudla umaskanda athi ngicishe ngafa wena uphefumula ngamapha une-license yakho. Uma uJehova engeke drive driver sokuthola ukala ubheke phezulu uphefumula ngamakhwapha ngoba akadanusayo uJehova. Amen. Sisho lonke mina bazalwane standardizeni kodwa ngeke sikhumbuza lokho hlala wazi nje. Ya ukuthi ebuhleni bakho uma uJehova engekho ebuhleni bakho ubuhle bakho kuyise. Ya ubuhle bakho kuyise. Wosha na. Bayadlala abafana bakudlala abadlali baze bafika lapha kunyanyisa khona. Anazi ukuthi anazi noma nihlekisa ngami. Awazi ukuthi kunekhadi la khona uthi uhamba ujika cala ujika ungakhona yena. Ona ibuzo kwenza njani? La emhlabeni la abayiphathela impilo basayafuna ngicela ujaqiso la emhlabeni abayiphathela impilo yabo abayiphathela bona bayihlafuna nje ngoswiti banothisa sasele inkancane lingana nolimi ukuthi awukanoswiti kade ngiyiphathele bona kodwa lithi iBhayibheli babusiswa bomathembayo uJehova hayi bazalwane ungayiphatheli impilo fana nalabo sisibethu laba abantu abafuna ushada athi uNkulunkulu ngibusisa ngifuna ive enkosi abona masafika sokushada unikeza nje umuntu nje avele uNkulunkulu akunikeza umuntu nje. Oh, amen. Kabushumala seqedile. Ngiyazizwa mbazalwane. Lapha siyakhona emathuneni namhlanje uzobe umzimba ugoga ngeke emathuneni. Akekho. Ngicela ukusho lokho sesivalile seqedile. Bala ngithi sivala sesifunda ivesi. Hlala ngikusho la ngengiyeke ngiyazi ngiyawakhonza amadlozi nene. Ngengiyeke. Seqedile nje hlala ngikusho lo ngiqede phela ngisho lokho bese siyasukuma siyahamba. Ngithe mina ngizalwa inyanga idlozi angilibukela kude ngiyalazi ngiyangizwa ngisho ngiyalazi idlozi into engixakayo lezinto kade ngiyibuka mina ekhaya yilokho ukuthi uma umuntu eshonile lethe kushona ubaba wami ne meshonile ubaba makumele alandwe elukuzaneni engixolisa mina ngizoshumpela ngiphoqwa lo ngithumile uzoshumela naye ufune ireport iphelele ukuthi ukushilo inkonzo akuna plan uyabona so uma elandwa ne ubaba bamuntu ozala mina uyangazi ukuthi yini ngidodana kodwa mangixaba ukuthi wama kumele ngilande ngembikela ukuthi yini akangazi oqala mina ngibuza khona wena unankinga ngiyazi why baba kumele ngitshela ukuthi yini okay singiyabona ngoba umuntu uNkulunkulu nemoto kodwa manje masezokulanda sulashe emoto yami sokutshela ukuthi imoto yakho wena usayazi moto enhle ngohuwa kodwa kankinga siqhubeka ke nohambo sifike egarage sokwethu upetrol ungathuki la sesethu upetrol egarage saba umuntu umkhulu nemoto wazethela upetrol okay sibuya naso pasi mbeke endlini utshelwa yithi ukuthi kusendlini yakho la utshelwa yithi angakingi manje umbuzo wami ehlala ngibuza wona ukuthi njengoba ehlulwe indlela yokubuya ubaba umuntu omkhulu uzotshelwa ubani ukuthi nanga amadimoni manje vuka umuntu ehlulwe ukubuya. Okokuqala lo okwesibili mina ngihlala ngilokhu ngokusho ngishumelaza kuJesu okwesibili yini awayini ukuthi umthunqulu mangihamba kusasa lapha ekhaya sifika thina sisakuma mama ukuthi iphika mama ebheke yazi isikhathi moto umuntu bakunankinga zesiphuthume lezinto ezibalekile ayigezwa njengekhathi lebank moto yakhe osofa bakhe ugeza izinto engathi shu izona ilinda 10 days kodwa amakhathi manje siyabheka sofuna imali phela kumele uqhubeke umsebenzi okay ngakho nezwa kwenye indawo ungangibuzi ukuthi ubaba wayenesithembu mina ngihlala kuphinde ubaba wayenesithembu esaphila esebenzele eGoli wathi ma efa ucela ungcwatshwe eGoli ne washona ubaba wangcwatshwa khona eGoli jikijiki kwaGoli ingane yakhona ngoba izinto ezenziwe emhlabeni uNkulunkulu angekho ziyize uthola udokotela ofundile udokotela angizwa abazalwane ofunde kahle umbona udokotela ayoguqela amathamba abonile phansi akhulule icathu ubonile ngampela ungamazi uNkulunkulu ngabona ukuthi iBhayibheli qala ngokuhlakanipha umesaba uNkulunkulu akusothi uma ungamesaba uNkulunkulu with truth esifundile
isiphukuphuku sinamajazi abo akusho thina sibona ngendlela wenza ngayo ukuthi ufa sekunubhaliwe ukuthi wesikhumba kodwa sokubona ukuthi approve ke emlonyeni ukuthi wena kodwa ufundile ave ndiye ngidela ukuphukuphuku aba akho Joke bashona kubaba wathathe gula sibeke nyawo sonke sibeke nyawo washona ubaba ubaba uthe sekunjalo ukuthi akazi ke ngiqhubeka ngikhuluma noma senza njani kodwa ngicela isishekela ngapho bafundisi lo sepright washona ke ubaba meshonile kwagula umfana megula umfana kuthiwa ubaba lona ogulisa umfana amen kwashona ubaba lo ogulisa umfana hamba kwefuna ukuthi ubaba lo ngigulisa mangusomthawu ubaba uyakwazi ukujamba ucinga angena endlini agulisa aphuma ame ngaphandle ngoba uthi umgulisa ngoba akangenile ekhaya kodwa uyakwazi ukungena ucinga ijamba azogulisa aphume ame ngaphandle athi ngicela ningingenise wayeyibuyela la manje ufuna ukulandwa yithi okubuhlungu kakhulu ukuthi laba abantu la mina ngicaqinise noma ngayibukela kude kodwa nawe ufakazi bami akwenzeki kuyoka abadala ukuthi kuyochekwa bathole bejabule abajabule bahlale bekhala njani akwenzeki ukujatshula inkinga kakhulu ukuthi ingane zakho uyithengela iy'cathulo ithengela konke wena mase ufile uyikhumulisa iy'cathulo uyifake iy'keti uthenga kageza ufake ubomvu akusumama umama eyishaya kakhulu ngabantu angigezanga ngalo ukuthi masimemezela ujesu khona ngizwela kude la ngiyazi ngizwela kude unomfana omnyama ngazi ukuthi ukhuluma nganakazi lutho ucaba le ntabelungu akunentabelungu la wena ubomvu kanje ubomviswe le ntabelungu omnyama ngokwemvelo wena ufake iy'buko ifike nabelungu isikhafu ifike nabelungu ingweko ifike nabelungu ugesi ifike nabelungu ihlawula lakho ifike nabelungu beka ujesu athi ntabelungu usuhlala kathi usuhlala kathi yena yanje ujesu nje yena ntabelungu konke okwenzayo akufikanga nabelungu uhamba ngemoto ifika nabelungu isibhamu senziwa abelungu konke kwezikushona amaso wadlayo wena afika nabelungu labo omkhulu abafaka imbatata ekhandwe ngethale emoto elikhandwe abelungu nanku ujesu intabelungu egama wena Hawu Jesu. azala umuJehova engawakhe Musa laba babhisika abasebenzayo sebenzela ize amen ngothandaza abazalwane baba umthi umkhosikazi uthandaze nathi sithandazeni namhlanje emini kodwa abayenza izinto nabashikilayo nabazamayo abanye basebenza iminyaka kuma-department abayihotishi iminyaka la rithakho nophuma imali ezakuvela okuqhamuka nje okuyigundane kuyiqoqe yonke afa ayisithutha bonje iminyaka yonke esebenza uNkulunkulu akamini bazalwane abanye bahlala emshadweni ehlala iminyaka ayikhomithile ehlala kulo mshado ensuku uzogcina nje kuvela kuqhamuka i-breadboard nje elizomthathela indoda yakhe ebudaleni bakhe efana nenhliziyo ebusuka esogweni uma into ekwenziweni kwayo uNkulunkulu engekho kuyize